Mukrum don't improve impact news nei Rajrong Thongbam Manunguna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokcheri. Haujik Leriba Manipurgi Kui Tangdo Leta the Bacharang Navaki Pimam Leriba Maruina Districtorate Lautokra Matunda Hojik Oregleba Manipurgi social condition asigi matang the Karan and Nukdangasi Impact News Ki Studio links in the Libiribasi. Joining us tonight on Manungkutna, social activist Oja P. Thekoni Hamdar Oja Theko Bataram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us, All Manipur Muslim Coordinating Committee, AMCO ki President Obiri Oja, SM Jalal ni Oja Jalal Busutaram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Also joining us, social scientist Dr. Dhanvi Laisramni Oja Dhanvi Busutaram Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan question si open ni Oja humaki oinoja. Haujik leriba Manipur ki situation maruina November ki tarik amadagi economic blockade lak pasigi makha chatrakpa creation of 7 new district taret semakpa adugi makha tarakpada haukiba December ki tarik tara mangada ko Tenokpal district sangabagi program gi mangoina na haiba tare ko security force sing da sakhang da basingna attack torpadagi ko gi police person ahum sikhiba kayamna sopan nang khibasidagi penda drangasi haiba ngasi mak valley da tampak sida ko imai bin mayamna ko gi Manipur ban hai tare maruina Manipur bumbi lauthokpane do value da maru nyam chauna masigi chething nang nakhi adu hojik leriba film sida tamna Kanglup masen amaga kitang lapthong narpagi mamisu tagum tawi amaga marakta hatred haidar nungsinada basisu masi tholopagum mamitari masi engineered tawraba jala akoi masen sin nungsinada nogi damakta kogi district creation natraga economic blockage sena tongan ba masina main cause malhalaga marak sida akoi myam sin nungsinada nabagi engineered tawrabra haibagi nungang ba masu phangna re kari happening oja oja theko de hojagi Maron si yamna chumna jinaba engineer tau kraba jala hai bise hek si tabusida sengna engineer tau kraba event ama oina chathaduna lire haina hai bije sida okay hai bise naga community nadi district asi makri lam si tungan khainaba hai bise pamlam da duna Dum asisi kuirabini 1980s tiki hauna Manipur government ga negotiation kaya tauna duna memorandum of understanding kaya leikraba matam asida asi Sadar Hills ka jiri create obigi muta tered ama suddenly sum tawrapa haiba masi usitaba maung amada tawra khre habisi Naga singna di seng na pauraba sentiment ama oire hena haibida kirisu lalo ina hairi bise asi masidi phajana leibaga loina na asi inaugurate tawbaga ngarang lokchau da attack tawrakhiba ambush tawrakhiba thabak si NSCN na oibini oide de hujik phawba confirm tawba leite responsibility low ki bisu leite adu NSCN nani haina dia moka khoi mitai chinau sing na sudum low krabugum tauba mitai chinau sing haiba khatana tana government nasu si low krabugum tauba asiguma lakpada unkhatna ba haiba masi swaidana ikhoi rakta lire asiama sida yamna responsible waiba kambu kharana ngangna ba hauba warisana ba hauba aduga responsibly sikari tauba taya haiba ma ko thadaba warisanaba haiba ma taudaba paikhataba yaroe haina ingunda strongly feel tauba ma way okay kogi CSO ma maruina rigi public sing si amaga kogi like minded ma si warisanaraga hairiba kogi kenaba differences like basi minimize tono hona ba mathau tare habni oja dhanbe su lakchi oja kari feel taubi sai matang sida koi masel si nungsinata basina koi sel gi marakta nungsinata bagi amaga lapthok narpagi mami sum tarai soja masi si asip tonu ge damakta atoppa mayam sidi secondary oina tawkhiba thabak singli haina logdoribra natraga atoppa khoi gi economic blockade tawkhiba natraga creation of 7 district makha tarakode ambush tarakpa sum mayam sina maram oidana ngasi ge khoi marakta amagi marakta trust deficit lakne lobi doribra kari karamba myang yeng biuja masi ras kenoni khoi gi tasengna haraga dine awang nupoki miyam zi in general ko particularly Manipur gi su akhoi si matamada we are oppressed people ina akhoi si opira ba miyam ne haina leram
our identity is not Naga, our identity is not Kuki, not Meitei. We are oppressed people. Oppressed people is our identity. Because the Otpiraba, Hiram Kudimakta, Ningba Tungaba, Miamne, Irang Miam Lemidana. Hosibo Irang's left habitarico. Aduna, Sigi, oppressed people, Siga, Magi, always contradict on a oppressor Madeleine. Adugi oppressor Duga, oppressed people, any contradiction to never, Quena. Class struggle high say. Masi yam person chatharapune. Yam niyom chumna. There is a very much based on principle antagonistic contradiction ka. Niyom ji yam chumna la hai tare. Aduna sumaina leirambasi dagidi basically government ki di hojiki apun madu thugai na bohonar kani. Haibadi hojiki oppressed people do madu punjan gradi पृथ्वी की हिस्ट्री द स्ट्रगल जिमाई पाक तबलेती अब दी oppressed people जी थुगाई रजी है कि दी मुई में मनुंग जिते internal contradiction सेम करने बा सिगी internal contradiction सेम कांदा करी ना कोई दी फवा हिदाक नो जो दा manufacturer तोरेजे engineer तोरेजे identity politics identity politics है जी क्या मुक साथी के दा से नागाम तले बिनती नागा है तो वन गिनी कुकी है तो ले बिनते कुकी है तो वन गिनी मैं ते पागन पुलु याद है ना है तो पुन गिनी क्या मदी यम sentiment based होगा यम emotional होगा यम sensitive होगा issue ने होगा अदर 1992 दा कंगों दना कंगों की इरांग थोड़ा पदा कुकी ओइरोय है बसु नक्शा बदा खुदों चावल यदि कुकी है तो वन गिबा आई नागा के umbrella से खर्च चावल यदि नागा दे तो वन जन गिबा मतलब दिखोरे खाना रख पदा मिसंग संग ना बदुगी यंग ना रखा को अदमाइना identity की politics सिदा तोहन बसी अखोगी लमसिदा संगी बसी 80s दगी हो गए याम लाइ बखुदम ममा स्टेटहुड मूवमेंट दा मणिपुर की कांगमम तो याव दबलेते स्टेट मूवमेंट्स दा चिंगी लोइना बक नागा वगैरह मणिपुरी नागा कुकी मणिपुरी कुकी वगैरह मैते पांगल वगैरह अदगी नेपाली वगैरह याव दम बोलेते होल दिस मूवमेंट्स जी थेंगरगा स्टेट फंगिने बको अद मयाम ना हायबा सी तोंगान तवी खोली माई माई अपाम तोंगान लेगा लेते अदु यादे को अदुगा इवन 1904 नुपी लामजु नुपी मैते नुपी नते नुपी लो यावरिने 1939 वगैरह अदगी कुकी रेबेलियन वगैरह मैते यावरिने अदगी दे लोइना मूवमेंट म्याम से इराबोट की वगैरह लो यावरिने होल दिस मूवमेंट म्याम जिंग सिदा 1980s दगी लाइसी होजिकी क्लास स्ट्रक्चर जि लेर मतुंग दगी थोइना आर्किटेक्ट तौबने मैन्युफैक्चर तौबने इंजीनियर तौबने को अदुना मसी सिदा लूरिसे Now, I do Zilla is a taken on the Tapirego. Aquina Hana Kangamizina. I quit Manadrize, that is not done by the Mate. I quina war is a majority maintained to one Tadunate. Systems in any. As a whole nation systems a liar about Nagara Zunak Mobile, Kugi the Zunak Mobile, Nagara Zunak Mobile, Kugi the Zule, my day the Zuyam Chatino, I was lay Yam Nanguzle, my team Panganazun Yam I was lay Nanguzle. Can you the Indiagi political system, the capitalist economy, the based of Bonina, quite privileged groups in Dunakana, Basum Pangiva, Awabadun Sumwa was the new never. Madugi Mayok system to Tenagena, or Peter Miam and a Tenara system to Tenagadabado, Adu Tenagi drive. Say, I'm so a political system that is federalism. In that federalism, the American nate population the based of Buni. Mutual Yam Chawa, me Yam Lebanon Yam Lakpa, Ademi Yam later when a kitten Lakpa. Aduna Umbutre Java, Humdatu Laga, and he can sell his name. Hosically, Manipur, present context is that. Hariba Arasida Rasdi and Biarise. Hosiki is Kangba Kangu never. Iran told them honors. Okay. Hosiki is Kangba Kangu never. Sigi class. Struggle class structures you understand to Kangu never teamiams. Sako Honagera, Torumbu Yogera, the common socializing approach, and another honoriva, the common political aspiration, they never honorary mams, Naxon, another honorary mams, see Kangu never. In depth Kangu never. Okay. Aduga, in depth Kangana Tabana, Yam Chauba, Waro, Bokotpa, Masideta, Tong Bokoninba, the Hadaning Bokotba Yawazidi, Lady Bamigi strategy to understand of the never. Aina Satrang Sanavada, Kachinis the Sanganing Tozilo Shalage, Kala Kachida Sanduino. A Hana Laga, Puna Laga, Smina, Irang Tolaga, Moise Pura, Kewesnes, no more than a Moina, Pami Potolo Manganena, Tawoina Madu engineer Torogadico. Okay. Adu Tanaba Hodena de Dukarikana Duino. Six is the Lurize. Kanga. Smite was a party as the Kanga was in the Luris. Kanga was the Kankan talking never. Aduna Yamaroina, quite Taminari was in Simanunda, Cookies now, Sunagai now,
सिगी मीन स्वाइना इंजीनियर तोरपनी सि स्वाइना आर्किटेक्ट तोरपनी Okay, outsider ना हाइतारे हाइबसे एक्सटर्नल फोर्स ना स्माइल तोबने से अंडरस्टैंड तोब देब ओके एक्सटर्नल फोर्स नंबर लेबगी ममी तारी हाइरी ओजा खोई ओजागी साइड तगी ओजा धनवी की साइड तगी आई ओजा जलादसु लाक्चगी होजिक ओरिबा प्रेजेंट सिचुएशन याम चरांग ना बाइतारे एनी टाइम हाइदी आउट ऑफ कंट्रोल सखिबि आबगी सिचुएशन अम लाकपा ngasi म पांगथोखिबा खोगी मणिपुर बन हाइबा तारे मसिदसु अनवांटेड इंसिडेंट खरा थोकपा सुम मयाम यौरकपसिना मखा ताने हेना communal fight kumba lakatra haibagi nungnang basu dum leitabdi nate leina mayam diawre adu matang sida ojan takpi gibda ojan takpi gibda cause horokpham maram ama effect haibama effect ta khoidok sawama si karobi torino hedana toroibi dugi mayukta changsan ma khongjang ama khara mana maram se khangbadagi maram du solve tawno khona basu yauri hai adu aya mana de maram se khangdana effect thorok liba result si uro khoidok sawningana amaga yekhai thingana bhim leibum tawri kari haibening karamba system da hoji akhoi si yaure mase karam haina akhoi si tholok pangamgani tholok pa yain khambiuja राजमसी तसेंगना अखोई इंडिया की इंडिपेंडेंट फंगबा मतुंगदा अखोई मणिपुर सिसु इंडिया के पार्ट अमा हेक ओइखिबा मतुंगदगिदि अखोई मणिपुर दा लेरिबा तोंगान तोंगान बा कांगलुप सिंगसे मसिदा इथनिक इजम की यामना चौबा कल्ट अमा कल्टिवेट तवे हाजबा तारे मसिगी इथनिक इजम के कल्टिवेशन से मसिना सुम डेवलप तौरक्तना मागी इथनिक की गोल अममदा टारगेट तौरगा सुम चंगसनरकपगी ख्वाइदगी हाईएस्ट स्टेज जो हौजिक की सिचुएशन से यौरब्रा है अखोई नुमाने येंजबनी ओके अदो हौजिक लेरिबा सिचुएशन सिदगी अखोइना मसिगे बेस्ट सॉल्यूशन ओइगदबा पोटसी अखोइना हाइजबा तारगदी तसेंगना अखोइसे लमसिदा जियोग्राफिकली अखोइ हिस्टोरिकली अदुगा तोंगान बा अखोइगी होमोजिनस ओइबा अखोइ कैरेक्टर दा हाइजबा तारगसु अखोइसे ईश्वरना अखोइदा कंपेल सिचुएशन अमा खक लैमदी अखोइ कोऑपरेटिव्स अखोइ सर्वाइवलिज्म पीसफुल कोएक्जिस्टेंस मदु खक्तना अखोइ फाइनल अखोइ केनो ओइगनी सॉल्यूशन ओइगनी हाइबा अखोइ कंपेल सिचुएशन अमा लैयबा मसी अखोइ पुन्ना कलेक्टिवली अंडरस्टैंड तौमिननबा मदुगी वाखलदा अखोइ अमहन पुनसननबा होनमिनबगी दरकार अमा लैब्रा हाइना खली मसिदा अखोइगी अखोइ मसेलगी मरक्ता इथनिक की ओइबा जेतनबा अखोइगी भाप तानदबा लैरिबा इशू सिंगसे मसी अखोइ यामना मतम चंगदबा नैनबदा मतम चंगदबा अखोइगी इशू सिंगसे खितंग नाकंदा थमकांदा अखोइ कलेक्टिवली अखोइ हौजिक अखोइ कमन ओइबा अखोइ लोइनमकना एक्सेप्ट तौबा याबा इशू सिंगसे अखोइ मांगदा थमगा मदैदा अखोइ मसेलगी पुनसनबदो अंतंग लाकनबो होनरगा मदैदा अखोइगी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से मसी अंतंग अदोमदा चंगसल्लागा अखोइ चेनबा इशू सिंगसे सुम तपना सॉल्व तौरगा अखोइसी लमदमसिदा लैरिबा तोंगान फुरुप सिंगसे मसी कमाइन तौना अंतंग पीसफुल कोएक्जिस्टेंस से हंजलपा यागदगे हाइबा अदैदा अखोइसी अखोइ पुनमक वाखल खंधमिनबगी अखोइ हम अचौबा मूवमेंट अमा दरकार लैयना माने थमजनी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस अमगा नुंसी जाना लैमिनबगी वाखल खन्नबदु मतम यौरे हाबनी अदु मतंग साइसिदा अखोइ वैली ददी अयाम मतम दौजा आई ओजा थेकोद लाक्चगे वैली की सीएसओ सिंग मियाम खर मखैदी हाइतारे अखोइगी पीसफुल कोएक्जिस्टेंस याम कना स्ट्राइब तौबुदुंग तौवी मसे पाम्बा हाइतारे चिंगिसु पाम्बा दी याम लेरगसु हौजिकी ओइनदी अखोइगी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट तौखिबसि यारोय नत्रगा अखोइगी एंसेस्टर की लम सिंगसी गवर्नमेंट लौसन बसु यारोय हाइबगी याम चाउबा अथिंग हाइदी अपनबा हाइतारे अदु मसु लैबगु ममितारी एट द सेम टाइम अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल 371 सी लेरमी मरमदुना मदु तानरमदना अखोइ डिस्ट्रिक्ट क्रिएट तौखि अदगी नत्रगा अखोइगी स्टेक होल्डर मयामगा तानरमदना तौखि हाइबगी मयाममा मसिदा हाइतारे मसिगी कोस अहुम सिदा मयामसे अदुम पल्लगा लेरबा अर मयामसिगा हुजिक पुन्ना अखोइ पीसफुली कोएक्जिस्ट तौमिनसी हाइबगी वाखल सिदा सिगे ट्रैक सिदा अखोइगी मरु ओइना अखोइगी नागा ग्रुप सिंग हाइतारे मणिपुर की नागा ग्रुप सिंगसी कम्युनिटी सिंगसी चंगसिल लक्ष्य हाइबदा चंगसिल लक्पा ngамदबा नत्रगा लानिंग दबगी ममी अमा तारिबा मरु ओइना हलदक न्यू दिल्ली दगा अखोइगी रैली चखिबा रैलीदा अखोइ एज अ फ्रेंड पार्ट वेज तौनसी तोंगान चमिनरसी गायना इबोबी गवर्नमेंट नत्रगा मिस्टर इबोबी लेट्स पार्ट वेज एज अ फ्रेंड गायना थाबा सुम मखलगी अखोइगी रैली गा चसलकपसिनदी नागा इचिन लाउसिंगसी अखोइ मणिपुर सिदा लैनिंगद्रबरा मणिपुरी पारम ओइनिंगद्रे हाबगी याम चाउबा सिंबल अमा मेसेज अमा थोरपुम तौरी करी हाबनि सम मतंग सिदा लाक्तरिङाइदा होय फनि अइना कुइना खानदुना लेरबा अइगी मितै मरुम पांगसिंगदसु दुम मरक्ता नैनादुना लेरबा अमा cause and effect हैना राजना हंगबिसिदा यामना फिटिंग ओइबा इखोइ मणिपुर से अकान बा लामदि अकान बा लिबाक नियबा
khoi mitai chin nau sing na ning thau ja ning thau pan ba martial race ama oina leip chi khoi respect tawe ba adu gumduna naga sing si su 7 decades ashi Indian subcontinent sibo engage tawduna ngasi phawla eba ashon ban ate ba naga sing chu mitai ga naga na ashon ban ate kan buni hairaga khara khwedigi yam da ba kuki chinnau singbo ashon buni aina lobi ya deba ma khwegi makok asina ngasi phawba mitai naga si engage tawduna la eba shema ikhoi pangan chinnau sing na moka khoidigi yam da ba kambunia usita ba ya roiba khoidigi nongma yam la ka duba khoi mayam digi helaka duba khoi muslim chinnau sing ne ba asia masida khoi check sin dradi adui mo to asigi akan ba hebisi it also poses a danger okay akan batana base akan ba oedibisi perigi no airaga Meiteis are armed to the teeth. Okay. Nagas are armed to the teeth. Kukis are armed to the teeth. Muslims are armed to the teeth. We are sitting above a furnace, a shineba. Yamna dangerous oiba situation da lebini Manipur she. Asia masida kanana kwedigi responsible when ashi subside tawhan naba honaga duge hebabo. Government of Manipur na kwedigi responsible oiba mapun nieba instead of ashi correct perspective amada analysis to bibugi mahuta aduga thabak oina ashi manghaningai gi hona bibugi mahuta I think it has lighted a very dangerous fire ai si haininge yamna hairiba Delhi da suma hairam khi haiba wa mata bse asi si jingmi ayam bada phawe ba si se okay hujik se Manipur government should have been much more responsible in its actions dipaki mapa mapi oiba kambuna hujik leiriba UNC kambu pai riba mi singchina sholam ba yai adubo akan ba naga lobia chauba masu leri badida duga lam gi matang da phajana analysis tawriba national constitutional perspective ta phajana analysis tawriba naga machali international indigenous peoples rights ta phajana analysis naga leadership li Shengna Hairapada Lamgi Matang Hairapada Naga Singsi from the 1940s, 1930s, 20s tigi. okay How na Lamgi Shushi British ka raised Toduna Liba Naga community nieba. Lamgi Matang ni memorandum kaya British da submit tauramba, Government of India da submit tauramba, Mapanda putok taba Government of India lo laga thamba memorandum kaya shulieba. Loina lamgi matang nieba sise. okay British ta piramba the first political memorandum and Nagasing na kauriba. Sir John Simon Commission da 1928 ta lakpani spill over tauduna Nagaland da lakpasi 29 da laktuna. First political memorandum hena kauba Nagasing memorandum sisu la matang da haiba. Leave us alone as in the ancient of days. Maron asini mention taurambishi. okay Suma lakpa masida hujik district creation haibu masida. Ani create oba kana thing lingai matamda. Tere create obirapuchi. Ikoi bo usitre. okay Haibishi. okay Yamna asi manung hut na haibatare. okay Manipur government na koi naga ge sentiments sing respect obidre khangbidre abi wapum nuja tak pirise adu matang soi sida lamgi matang sida uja dhanbi laisum kitang respond to sida sida rasa ina haining bon na ekoi gi ekoi concept lerise development gi oisira urbanization gi oisira mai si 19th century gi 20th century gi 21st century gi am khene ba khene de European Union same is Europe ke la mayam je hana ba phuna ba atne ba
बट सी ज्ञान ताब मी खरना थोलगा हाइबनेबा अखोई जे लुपजी रे इरोइज रेना आर वी सिंग टुगेदर और आर वी स्विम टुगेदर सिंग टुगेदर ओरदी हन्नर से बट अखोई इरोइबा पामगदी थोलो अदो पुल्लगा थबक तौरसे हाइबनेबा ओके अदुदगिनेबा थोलै म्याम से अंगासीदी यूरोपियन यूनियन दु क्यामु सखर खरगे दा देयर इज नो बाउंड्री फॉर द यूरोप कंट्री का मोइदा अदु बाउंड्री का लाइब जानते डेवलपमेंट की लाइब 21st सेंचुरी जदी अर्बनाइजेशन जी so long as urbanization ji more and more torganeba sumsa imphal gu ba ngar tu ji okay imphal gu ngar tu ji adu boundary adu ada is European Union ju leitre na adu ga amuk su ngarang makta da Delhi da khoi gi Asian Pacific ki mifam du da Asia Pacific da level lam yam ji boundaries ji counter ji ai se that is because of the 21st century ki development miyeng amaneba ada ai khoi gi di kai gi da makta German Brazil wall le du thugai no why अखोई दी वाल बुलाई त्रीबा सिंग तम गाई तमनरी जी खरा खरा लुचिंग बखरा करके माय इमेजिनरी बाउंड्री का पांगना बने बको अदुग मी ब्राजील गी वाल जी फगना लेरगा ईस्ट वेस्ट खाइदो जर्मन गी वाल थुगाई रही नेबा कइनो दा कुनमा थोइ सुबा शताब्दी ददी बाउंड्री लेते अर्बनाइजेशन मोर एंड मोर तोरगा होजी अर्बनाइजेशन गा देगा अखोई गी करेक्टर रे अखोई युम कई साबै कइबगी गवर्नमेंट इंडिया जो हम कन फेसिस तोरी दना सीधा so long as more than 50 years है ना से यारी बुक ले बदुना तमिलनाडु दे चटपा हाँ बिसेमपुर दे ले बदुना कांगपोक दे चटपा सिगुम्बा इनकन्वीनियंस में आमा रेस्ट बेस तोरगा सेम गिबा पोची थुगाई बाइजे that is must हम दरकार पोरम ने मरम दी अखोई फ्यूचर लेते हौजी ले फ्यूम जिदा से मणिपुर पी सुमिको डिस्ट्रिक्ट मापल लेबोक जामंद्री यामल बने अदो तरा का तरु लाग तो इजे कगिन होदा ऊना चिंग असी चिंग जे सिगी एरिया ने हारगा चटप ngam मैम यावरी okay अदुना कम्युनिकेशन ओइरो अमो ओइरो लोइना बक्सी अर्बनाइजेशन तोरगा लाखदा पोटमनिना अर्बनाइजेशन तो मतमददी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अंगपद मरु ओइग्रेबा सुमेबा कुकी की सदर हिल्स पी हाइबसिदा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मंगा लेरे नागाना मोइ स्टेक होल्डर्स इन तानादन पीबे यारो हाइबगी मरी लेरे मसिदा सरकारना सोमदजु अदुम पी होय खनानी हाइबा पीरी सोमदजु पीनी हाइबे खनरी अदु करीमबो की नतेबा मागी मियाम जिंग अपाम्बा से खुदम ओइना इकोनॉमिक ब्लॉकेट तौरसी तो जी नागा की जिदा खोइना होय सदल पीद्रे हारेना कुकी नमुक तौरानी चुमद्रा अदि कुकी की सुम तौबो कुकी उं पिथो नागा नु तौरानी हाइदि कमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन लैतबलम ददी एपीजमेंट जुम मथौ ताबा लेबा कनागुमना हायबा असमसे डीलिंग टैक्टिक्स तौ अदु तौ अदु नतेबा अनीजी मनुंगदा अमा तौरबो मतमदा अमा साइड लोग कोगदोरिबा अदु इन कोर्स ऑफ टाइम होजी कुमाथोइ सुबा शताब्दी सिदा आइने सुम खंजबददी पृथ्वी की ओइने यंगाइ जी बाउंड्री रेस की दी तोजिको इदि एनी बाउंड्री द रेस द बेस तो बगा जी तोजी रेशियल बाउंड्री जिबु फजना बु सनरमदि कराइ दगी खोइगे बांग्लादेश दा बेंगोल पुलनिना अदु कश्मीर जो पाकिस्तान चंगरनी कइनो अदु अमेरिका जो ब्रिटेन लागतामने अदे खोइ म्याम जो म्यांमार दा चीना दा चतामने अदु पृथ्वी की ओइने मसिगी रेशियल बाउंड्री द बेस तो बाउंड्री जी तोजेना सही चाव मा खुमजन गब चैप्टर मनेबा सी कॉन्सेप्ट सी सोम लेरगदी अखोई कुनमाथोई सुबह शताब्दी की मागी अर्बनाइजेशन की लाइबा डेवलपमेंट की प्रोग्राम में हम लाइसिंग सिदा एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस और सोम लेरगदी को वी हैव नॉट फ्यूचर okay अदुदी थवइना तोब्रसिनी अखोई खलिसिना अखोई नागाइसिना तोबन तब थवइना सिगी नॉर्थ ईस्ट की मी म्याम की रेस है यामना हेना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम जो लैरिनी दनको अदुगा डिफरेंट रेस नि अदु मोय म्याम जी मोय थोप तौजरसनो हायरगा सुम पदोक तोब मानबम लेबा सिदी वी हैव नीड टू ओवरकम दिस अखोई मसेल अमगा फुनरगा हानरगा लेरसनो हाइबगी मियंगसु लेरम दो वाले हाबनी अदु मतंग साइसिदा आइगे लम मागे लम हाइबगी वाखनसी हौजिकी 21st सेंचुरी कोमाथुचुबा सहिचा सिददी खरा मखैदी थादोपगे मतम ओइरबरा हाइबगी वहंग अदुम दि लेरी अदुबा हाइरिबा कॉन्सेप्ट सी अखोई पुन्ना इराक मिनसी हाइबरा नद्रगा पुन्ना हाइरिबा इसिंग सिदगी इरोइरगा तोरबान योमिनसी हाइब्रा हाइबगी वहंगसी मथंग अखोई ओजानी द लाक्चगे ब्रेम तलोजगे ब्रेक मतुंग दा ओजानी सिदा हाइरिबा क्वेश्चन संजगे ब्रेक याम थुंजरके इंपैक्ट न्यूज में तारमनेबी ओजा पेन रिलीफ ऑइंटमेंट ख्वांग नाबा कोक चिक्पा तांग चिक्पा अमदी खू नाबन सिंबदा
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯧꯖꯥ ꯂꯤꯞꯁꯥꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯧꯖꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ Welcome back. Adom ning mirbasi manuhunani a 360-degree analysis of news and events with Miraj Rongthangbam. Manuhuna dangasi khana jariba asi hauzik oriba Manipur gi fibam haiba tare maru oina economy block ke lauthokro matungda district terrorate create torokhiba madugi matungda December ki tarik 15 da sakhang daba singne ambush torokpadagi mioi police personnel ahum lekhitaba kayamra sokhiba aduga ngasi chathakiba Manipur blockade hairiba mayamsi yenguraga khoi mayamsi ge marakta communal class ama Kanglu masing khana bagi pibam dalak tora bra koi mayam si ko iba peaceful coexistence hai bagi lambi se later bra hai bagi matang dani matangi question se yo jal dalak chege adu goza theko dong lak chege goza same question ni koi pulap lumina si hai bra natraga pulap hingmina si hai bra matang sai sida koi ai lam hai basi loina khana ba leitar gadi kan general leitar ai gi lam so maina khana leitar gadi Manipur hai ba Manipur si akoi mayam gi habi wakhalon jeri sungla laro akoi gi singjamai akoi gi yaripok akoi gi Senapati hai na sum leirani adu taragadi akoi Manipur hai basum sungli leiro masi lehen gi hai ba taragadi akoi isa gi oiba wakhalon khara makhadi thadong na ba tare mayam gi hai ba akoi gi hai ba sida ai gi toktoga akoi gi hai ba sida lak ba mathok tadong mali kari hai bi ngi akoi mayam se adum seminar se hai bra na tra akoi mayam hingmina se hai bra kari hai bi jajal sai gi ras akoi collective survivalism hai base collective survivalism hai base na future gi ohan ji hai ba taragadi akoi masel gi marakta leiriba complicated issue sing se masi akoi gi reality amasung fact ta yum pham moiraga historical reality amasung fact sing yum pham moiraga solution tawna na ba ngaktang thamaga akoi common noina akoi accepted oiba yaba se suppose akoi afasfa gi issue haiba gomba afasfa gi chaitheng che akoi naga da su phang kuki da su phangi entire state sida leiriba population sida phangba chaitheng amane ba singum ba issue sing ja akoi Khanaraga, akoi punna akoi lamdam jil leiriba mi singse masi nungsi chanana hingminaba yabai wakhalwando khanminaba haibaneba complicated issue singse masi mangda pusannaraga masida akoi kanna tonaba taragadi nungsi chanabagi structure du akoi semkalakpa ngamoi haijabaneba anga sai akoi gi population gi matang da ngasai oza thekona akoi kano tobi gi ba panbi gi ba pot amakak lei muslim sing gi masing muslim gi masing se masi matam khara gi matung na masi danger oira kani apprehension na lei na mai hapet panbi gi bam lei ai oza theko da haijan ningi bana 1901 gi population census tu da gi hobiraga 2011 bhawa gi population census se masi amtang oza theko na analysis tobiu aduga hojik leiriba khagi population gi ratio sida Manipur pangan gi population se masi improportionate oiba adu mong da population growth ka leikiba adu tangkak ka yaubra amtang analysis tawraga yengbiu Manipur pangan habasi akhoi tongan ba akhoi distinct identity leijaba masagi unique features leijaba pithribi da leiba kanglup amataga resemblance oidaba masagi top structure leijaba kanglup amaneba Manipur pangan gi population da atopal lam gi population blended to ba yadeba yasanna ba yadeba Manipur pangan gi leijariba saga yumnak singche mase akhoi gi ining thawna matam du dai koi historical realities ga mari lena na koi thonbiramba yumnak sing du nataba anoba yumnak ama phok create to ba leiteba masigi marakta top population yepsallakpa yanjallakpa to oiba yaba condition nateba se suppose adu matang se da koi population si out of proportion chakre nathak atopa yanjalaktre akoi gi masing hengalakpa ya haiba sida koi na yamna defensive oina play to lai targadi akoi masil se amaga mingle to ya roidaba sumam laktori ba lamje ai gini ma gini akoi population di yamde marakta handhare hengale na sum khal lai targadi naga gi hengakre maite gi hengakre akoi gi muslim gi lehore nathak muslim gi hengakre maite gi lehore kuki gi hengale na sum khana lai targadi akoi masil jadum phuna lai tabla adu ngasai hangjabe question that is not the question adu koi lakchani gi population to question nate masagi leifam to ko population adum lai jagadamni adu question nate ba hauji lai ba poti akoi punna future gi akoi hingminna ba akoi collective survivalism am pina na ba gi damakta akoi hauji lai ba complicated issue se masi ngak tang divert toroga thamchi
aduga tapna khoi consideration tawrama matungda fajana solution tawna bai lambi do tholakani hauji ki oina di peaceful coexistence hanjanna na bagi damakta paikhat pa yaba thawak sing do adom do oina mai onsan min na chumgadra haina mai lawje okay oza than pe habi koi gi india gi magi administration je Moza empire na hindu lai ko de mughal empire lai ko ade british empire lai dana mughal empire gi yanan ba akbar to buse sida magi arabic essence aduga indian system ha ba adi muslim dane magi dharma islamic natana ne tham phamam da paya pot secularism is am da lai bonde ba okay ado akbar gi matam je magi whole the highly kadum ab je koi council minister je hindu atane masa hindu ji loi dana adi magi mafam du da leira kan da mafam du gi punna phajana ba laimina ba nuaina ba gi sacrifice to gi interest to mughal empire da phajana u ne ba and because of that aduna yam sathi na ling na mong ta na leira mane ba adu masi hek khan ba hek ngam da ba numit ne akoi future leite okay secularism se yum da gi hor pata hai mane ato pata khudom bi thing de ga isa hana secular oi matak ta hai matang ser uza da lak se ko lam gi se koi maruina ching da di ching gi lam se akoi khata gi ancestor gi lam ni kanam ta mix to we are adugo masida district haidok pasu yaro habi post lei bani na akoi masen se dum khana banatna kari di upai leri habi poto laktore kari habi ni hoja sem tang kita adu da laktri ngai da se na haiba okay oja jalal aina population muslim population chi danger ma post away haiba one ataba generalize to bi shu chumde adu mokpo equity di henna muslim singna increase tawba yabudi leiba okay adugi generalize lo tawba ma nungai tabu yai adubo akan bangak tani habistani ainang haitibisi equation akan bangak tani every community is akan basi danger amasu post away khoida okay akan bazing se danger su create away mani asi oiga duba le aduda mitai na khodi majority oiba waina henna responsible weram ga dubishi koi mitai chinau sing na we hindu da dum hek ikuna analysis lo bada hindu muslim christian sikh mayam leri masida hindu majority na communal chat laga di india si leita batai okay si waibugum na manipur si su mitai majority na communal chat laga di manipur si leita batai ba masid ba okay adu da counter to this analysis sida aina khanghanning ba mashi naga singi she naga's aspiration for an independent nation habishi ngasi phoba mangdeba okay ashigi si mitai na su raise tawri sigi su si asami sing su raise tawri meghalaya khasi garo sing su dum raise tawri ashigi issue gi matangda uniqueness of naga history and government of india na recognize to biwa maleri ba okay ashi masi karam haina heraga 40s 50s ta 60s ta let as a pizona kanna honaramba ma north east punna ba haina mana honarame ba phajana mitai leadership wari chanarame ma Mizo leadership warishan narame, Khasi Garo leadership warishan narame, Assamese leadership warishan narame, Myanmar gi Naga area makhaiji warishan nabali rame. Tu kon namatung daktari tauram ki heraga, Pizo matomta thadok piram ki ba. okay Mitai Maharaja merger agreement sign tautoki. Tautopa matamda shuma hainai. Equida high birakpa ahanching high birakshi. Mitai leadership at that time. Yamna Teng Thaki Hebineba. Teng Thaki. Teng Thaduna escape route ashi. Jinnau Nagashinga. Escape to Minadradi. Upai litre Haiduna. okay Mitai Naharun Kaya ashi Naga Federal Army da Thadok Laki. Hujiksu hingli ba mile ba mite meja ikwe chingmi naga marumpang hujiksu le riba relation thi riba le ba hujiksu China chamina ba Pakistan chamina ba training to mina ba naga Federal Army waina chamina ramshi si le ba
दुगुमदुना नागागी नेशनहुड अमा aspire to ribishi hujik naga organization si hujik shu thadok trieba okay hojik shu thadok tri still naga nationhood ki concept si koi naga community ki mipum khode mukta loi lai habani adu bo koi manipur as a state manipur statehood ki concept si naga gi koi manipur da laiminari ba koi naga gi tongan tongan ba furup sing sida manipuri naga haiba tare koi mayam nadi aham da koi manipur naga haiba wai si manipur yam common oiram de haiba tare koi gi tangkhul kabu yana samaina tongan tongan ba community to address to jaram mani adu hojikti naga hairaga oin address to ngare masi maksu yamna laibak thibne haiba tare adu bo koi gi naga nationhood ki concept sina koi punna laimina ba si gi concept si koi integrity ki concept si sidigi hen maru oira brasini is the concept of naga nationhood more important than the concept of integrity asisi yamna complexity yam leba wafamdi oy manipur statehood ama haina demand tawba hawba kanda jingmi singsi caution tawrame ba equai sida jawroi haina adugi wafam nani ngasi article 371C provision si lakpasi president VV Giri ordinance ama lakpasi okay aduna hill area committee haina lakpasi adu maram nani ba statehood phange Manipuri law si national language ama oina state phanghan bisi jingmi mateng pangdaba natte sima khai tawre tami mitai chinau singi damokti jingmi gi oiba right ama constitutional provision da parliamentary law ama da piram khibisi ngasi phoba pidaba aduna khoi mitai chinau singna jingtam ama tani haina lauriba chief minister Bobina Lauri Bishi, Tajade Sineba, okay, Jingmi Singna, Naga Katanate, Jingmi Nahari Bishi, Jingmi gi right ashi, Northeast Makai shi tribal gi right Piraga, Makwegi self development, okay, Makwegi empowerment, Tauhalaga Leba, Manipur gi tribal Singa, they are doing a ship over Piraktaba. Adu was a Manipur tribal singi representative sing hatare 20 representative labor sing sina hariba naga akogi natraka kogi chingi hatare hills ki aspiration miyam ki aspiration si masi pukhatta bazala kari having a swam thanks ladi sheng bidi hujik shu illegal webine ba huji 7 district create obisi shu considering the parliamentary law parliamentary act ama pass tawraga Manipur assembly da hill any hill matters hashi hill area committee na discuss tawdri phawba assembly da pukhapa yade sineba chum tawrak pasi hill area committee heribisi leiriba government na dum exploit tawduna la eba okay aduna ekwe negotiation di darkar oiriba okay adubo factual Hill area committee ki mathau tabse akhoi assembly to bill gum puthokana de chinga mailena de kan be ade adu finance bill di moi kala su ai aduga cabinet meeting daga loba akhoi gi official decision je executive decision je sadi hill area committee yaudru se jate ko magi handaki je creation city cabinet ki ware assembly ki ware natte okay oza kandiri to buja theko handaki ware city koi cabinet ki ade amaga mu sida jate ko aina sum uzabada akhoi gi India the pull matung da Sardar Vallabh Patel na harje lam api pade state PBR osine okay sa fizo jidi NNC jidi Northeast ki di khuding muna fizo ji khorma ya mi ne akhoi ma je as a leader of Northeast ko yam sathi na akhoi na yam na wang logje bai tare right up to ro nga mu do ro akhoi yam stay dogje ba ada Patel na harje state macha macha jing jidi state OBR oi punjal luai da probachal sembai wala rise ira bonaga yadri je ada sida react tawna rai je state punjal laga woiroi na haibagi concept sida mi yamdraba lampak traba chawdraga di state obia roi ning tamba tanbe yaroi ga haibagi concept ma leigreba aduna maram moidana khoi gi lamji pakthok pagi bot ngata khanagi bani ba greater nagaland gi adu adagi manga lakhre je adubu 63 days terut phanga matung da nagaland gi loirena pose aduna maram moidana asai gi hanagi se
Chingi Nagagi Nagaland aspiration ka Manipuri Naga aspiration manadeva. Adi Pizona 1950 ki election boycott over the Manipur de personal agava. Chingi Tola Jingsi. Okay. Already Nagaland deck to Bumi am Jingse Ayamana Manipuri Nagaga Marisulende. Ngalingada. A Pizola either Matunda Laiba Magi political trains in a change of maneva. Other I can Mada Masida Quigi Lam Yam Park Pagi, Mi Yam Yambagi. Nagization to ba territorial expansion ga jidi masagi a patel gi pot de gi lakh ki du sum samda hoba malen khale aduna adu Okay, oja theko. Maliba 1956 da Naga gi NNC gi first tatar hohoda Okay. parliamentary session da Sipai Federal Army raised to bataya hena decision luram kiba first parliament session da Naga singi tatar hohoda Tauribisi Naga Webisingsi equation Nagani heba mi singsi sign taurona equation Nagani hena sign toba mi makaisi Naga Waikeba adudigi Jumpam Tara every 10 households na Sipai Ama raised togini Magi Tolop Shemgini Magi Nongmai Legini Magi Dreis Karikara Forja Makaisi Jumlak mapan na yengini. Jumlak amadi ki sipai ma putokini. Jumlak tara da sipai ama se yok patai. India na Nagaland si invite tauge taure. General Thimayana, first Chief of the Army Staff General Thimayana. Prime Minister Jawaharlal Nehru da sir asi politically deal tauba na phaga duba male chunga duba male haibida. Armies are there to listen Okay. and carry out our order. Okay. Hairaduna. What are the armies there for? Haina shout down tauraga. Okay. Division Toruk Haibra. Shem Charaga Nagaland invite over Haukieba. Laka Dure Haiduna Pizona Magi Sipai Shem Kibineba. Aduda equation Naga Wegini and a sign of Bamakaisi. Sipai Jumlak Tarada Sipai Mamam Tarakiba. Aduda training Tauba Haukiba. Adu was matam yamna hokre hojikti 2016 yawre 21st century young yauna seminary hojikki matam sida khogi isa gi oiba khogi personal khoi community sing sigi khogi statehood haiga dra gi lam gi haiga gi religion gi haiga gi community haiga sum khana leita argadi karam na khoi mayam se leimina gaduri bano leimina ro si hari bra tongan separate point of separateness da adum leira se harabra point of khoi unison sida chap yaad ra bazala khoi Naga community Manipur ke Naga community sing asiga koi atopa Manipur ke ate community sing siga pun basunya mag yaroi da bazal Asi reality di Manipur oina leba Manipur Naga haiba singchi adubo Naga hana Naga first haiba concept amashi Naga singda yamna strong oe haibisi khangba phai mayamna Naga haibisi yamna strong oiba concept ama oira krabini karigi no hairaga the degree of their suffering the degree of their struggle ashi yamna atai community singtigi hena intense oina suffer taukiba okay responsibility shu lukiba ekwedi shi shu shigini jail shu changani lan shu tawgini okay sei shu chagani ashi makhai shi tawduna responsibility ama loduna lantaw narapashi kuiraba adugi suffering gi intensity she adusina awabo mayam khang Hoy re khang kreba aduna hojik pun ceasefire haplaga dialogue ama tawri bisi Naga community mayam na support taw bijani bisi se equate peace pam kre solution ama pam kre he bisi ceasefire si laklaga dialogue tawri ba framework agreement hai bisi su Naga population mayam na support taw bini bisi se si de lakpa waiga duba wairwe duba sina that's another aspect duga atubu Naga political nationhood reality sidi that every nationhood asidi mangdeba okay Naga nationhood ki concept sidi Hoy. every Naga individual singa Mani, loina mani. carry to badum laba Mani. concept Hoy. oidu ne Hoy. okay as long as hariba Naga nationhood ki concept se kokta yaw bo leiba taragadi Hoy. concept of Manipur have sidi magi jaga leiti there is no space in the hearts and minds of the Naga peoples of Manipur political reality dadi Manipur oina leba Manipur Naga hariba tribes sing okay social reality di karam hai lebi adu
animok asi adugi complexity si equai si double personality ama oibra equai manipur naga sing si hen atai digi wai ba wasa waba du tang yang bire waba na tabida adu social realities digi ai haige naga gi lamda haibida national highway 39 chaliba sikhata natte ba ukhul chaliba lambi duta natte ba chandel chaliba lambi duta natte ba tamenglong chaliba lambi duta natte ba manung makai si interior regions of the naga inhabited areas ashi development si karam haina le haina libisi ai political party wana BJP da yaubune ba duna BJP activists si ai lam area si pura ga upne ba patring se chuma leri bini si yengo haina okay development se leitre development leitre badagi yamna politically oba nungai thaba social oba nungai thaba mayam su lakre mani adu boja akoi impact news ki have tar impact news ki program ama sanduk che lekai gi wakat haidana hojikti UNC gi economic blockade number moidana khoi ju chat pangam dana satre haidare thau leita badagi hairiba episode si 94 episode tawjakre chingi koi lam amani su yawjaki yam chat pangam jaki de haibare koi mi yam jadabani na adu tawriba episode ayam na valley gi ona tawki muslim communities yawi tribal communities yaw mayam yawi maitai community na bodi khare hen kare kara nakna accessible oibani na adu hairiba tampaki lekai khulak have tare mayam khoina loi uchare baza hoi chapidra su yarni YouTube ta loi yaro lere video mayam se episode 94 mak study taruga yang bio including chadong yauna khoi loi uchabani mayam ki infrastructure ko mai lagina valley da su mayam na khalliba khoi chingda di yam chakot re valley di yam chakot je valley di khoi yam isam sambida hoje yam lam na chatra ko su ko ja khoi ki dolalen dam ta chapi hoja dolalen ga nagaram ki tainabam ku dingko road to kom taruga leibne hoja for the last 2 years hoi adu da su lekai wakat tawjakre government na kem tawbideba the government ki negligence ha kadra government ki adugumba moina mieng sangbida badudi not only hills valley da su yamna lei adu lere haiduna akhoi muslim jingi oiba tongan ba lamama semage koi maitai jingi oiba tongan ba lamama semage habigi sentiment di kanam ta da langna da basini adu bo chingi de koi ngale matam dagi naga nationhood ki concept se adum lere koi maitai ga su pangan ga su kuki ga su pun ba yararo ekho tongana legani habasi da dini ekho mayam nungai jadri soda kari habini o jada lak chatring eta o jalan da sulak o jalan je kuina question hajadre so ma hujiki question tu pa khum bibi oja ta sengbadi akhoi gi lairi ba khoi development ki issue habaduna that is another issue okay hujiki manipur gi lairi ba government amasung magi system jina masidagi oirakpa potni haina dum thamjani okay masi solution tawna bagi issue duma de tongale hajariba aduga akhoi gi naga nation hood ki oiba concept siga akhoi manipur gi oiba integrity gi concept siga ani si contradict tawbani na akhoi solution nama akhoi tungi future gi solution nama yengsi haiba taragati akhoi gi lairiba collective survivalism che masi gi basis ta yenga kanda akhoi manipur oina punna laiminabagi wakhalon sida akhoi reconciliation darkar layeba akhoi concept of mind se reconciliation darkar layeba ngasi gi discussion gi objective sumadu mani uja reconciliation nam darkar lay loina na masida akhoi gi pungning da fauriba aspiration sing development gi kari gi karagi lairiba aspiration sing se masi yamna partial oidaba mongda yamna rational oiba mongda masi consideration ama tauraga nagagi chaukhata badugi matangda nagagi area da lehoba awatpadi matangda akhoi tampak ki valley da leriba maruaina maitaina aduga panganna akhoi nagagi wathori ko sigi area sida wathore masi tawdaba yadena akhoi na highway yai hajariba loina na nagana su valley gi area da sothau ba si lehore haidana amu highway yai ba adumai torakanda akhoi si akhoi hakchang amada akhoi gi body amada part akhoi gi part macha ama khatang shokpada loina mak nabado nungai taba phawba adumaina nagagi part area amada sothaba leibado akhoi punna makki nungai taba oiminara kanda akhoi tungi future gi yamna nungai yai phaba yamna peaceful oiba coexistence samagi dream da akhoi sanction bai yai hajariba adugi wakhalon dom da laktaba taragadi tongan ba mindset ki wakhalon dom chakhiba taragadi akhoi peaceful oiba coexistence to laroi khana chaina borom da lakhrani ya adagi yana da borom da lakhrani maduna piram gadol tungi future piram gadol ba pot sidi afaba okay matam le sir bina final question che oja theko da lakchage concept of peaceful coexistence punna nungsina na leibina basi yaroi dabja rigi yaroi dugi yaga dubni aidi thabak oina changsin ba yam leirabni ba si matangda okay
paper presentation sing da shu ai concept si phajana ngasi Manipur Culture University na shu copy thamla ga leba gi paper adudigi Committee on Human Rights haiba cohor haiba asisi ai founder member neba Okay. dudigi Peace Corps Team Manipur haibisi ai member neba Okay. Oza matam su am letra bena. PDI haiba kari kari to budi ai. People's Dialogue Initiative haiba adui su coordinator ma oireba aise hujik su Deven Sharma khoi khoi kambuni Okay. kari gino hairaga ai khoi khange Manipur si like minded people khara una duna leiba wari khara sana duna leitrabudi yamna dangerous oiba mafam ni habi khoi khange Okay. ai sau aina ai phajana khange ba si se am also media trained personal ni Okay. ai su adu aina yam nungai bisi ai gi media friend makhai se Pradeep Hamjaubam Helen Thokjom social scientist or ai maru Dr. Dhanabir. Dr. Dhanabir digi Rupa mayam si Santos Salam Rajesh mayam si dum ai marum pang mayam neba Okay. Manipur University ko jakaya jat Okay. Dhanabir khatana tana taite Dr. Professor Loken khoi ai khangnaba mayam neba dumai Professor Loken ahan Adu boja hoje Ram- hoje to ya Ram- base koi peaceful coexistence ki damta ozana report MU da pisa laga lere adu na tabida koi government khata da thadok budi yaro government akoi ki damakta peaceful yaroi government si yara roi mara maduna akoi ki naga sing na sutta tha community level da ki to neba oi khreba aduna government khaktana tawbisi yara roi Community government level. failed to be responsible Individual in level. its duty hoi ashi mashi taw khrabani man ibobi government asida makoina responsibility luraga tawoduba haiba masidi Okay, government to gada basu tawrani adu akoi as a public ama oina to gada basi Hoi. akoi kok tagi ngasagi Mani. akoi punna lemin bagi peaceful coexistence gi maru si hun ma mathau tari masil hun ba ho birabra valley dadi aya mana hunaren khanjay hills ta peaceful coexistence ki sit se germinate to birabra aina ngasai khara hai leidiba leadership ki ashon ba leram ba jai adubu ashi mashi both sides tigi government na shoirabusu responsible yam oiba mitai community leadership kaya leri intellectuals kaya leri ashi sina Okay. jingmi na ngasi hairi bisi machin ngak tani wakhalda nungsina tawba thabak leite sineba Okay. adugi trust deficit ashi yamna wang khreba si Okay. ashi mashi until and unless ikoi mitai majority community sina adugi honesty se yam responsibly behave to widravdi Okay. ashi si Manipur gi damok afaba suna nate Okay. Mai tegi sa tegi am chaw responsibility lohning happening Hoi, hoi. quickly one liner mo no ja dhan be dasulak charam ge Maintain the responsibility is kya muk song loge da kanglo masen hana suna base suicidal war ni kangna taw de na aduga suicidal war ji gyan ta da na taw ne ba ai khong ai khut loi kak thalaga i tholop de no kalli gai lai ya pote Okay. yam pang ba ne ba ko aduna akhoi suicidal war je masida thawai yaw da basi mai tai khwai dai chaw responsibility Okay, suicidal war da yaw da basina khwaidagi chawba valley dagi habitar maitai amadi maitai pangal gi site gi oiba khongthang amani habitare khoi gi chingi site su khoi kanglup naidana maitai pangal kuki naga khaidana habitare masigi khena basi thadok naraga khoi gi peaceful coexistence ki wakhal si thamba taragati isa isa gi oiba khoi gi community naiba wakhal lon se thadok naba taragati Manipur si probably leibadi am nuai gada mafam su mali topographical di am nuai re adu topography si ki manung da leiba geography ha tare geography si manung da leiba sociology si katang nuai re ha tare maram aduna ko impact news ki site ki ngasi dagi ngasi hokjare ha tare mayam da message pijare peaceful coexistence se kyam maru oi ngasi thoiba ko charang na mayam si peaceful coexistence rekta badagi amana amu thaja rekta badagi amana amagi maming ta ba khoidau chawning ba puning ba wakal lak badagi masi mayam se thoi bani maram aduna madugi wakal on do thadoga madugi wakal on duna ngasi for the last so many years kaim ta result lak panate hari ba khogi approach hoji phawda laiba approach si fail oira bani maduna result am ta pirk panate maram aduna akoina changsal approach mayam se 360 degree da change to mathau tare because whatever approaches we have opted in the past akone torm mayam duna result se kem da phangde phangtar ga su madu failure nga tani maram duna akoi gi step mayam se on top mathau tai wakalon 360 degree da on top mathau tai on there on ngasi on manu honi tharm se matang sa lo sinjarge ngasi tharm se da oja theko
ओजा जलाल अमदी ओजा धर्मेल लेंग्रे तन थोरमसिबु थवा पिबगिदमक्ता ओजा हुंबु अमुकन थाच फोदोकचरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग थैंक यू मसिर ngasi gi manu honge thorong ngasi gi edition se gram to bi ko dekham der pa yagane khoi email id impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pa yagane with that this is Raj Rangamam signing off Kurumjat